Здравствуйте! С главными событиями вас познакомит Святослав Семенов и Валерия Бочкарева. Мы продолжаем обсуждать тему номер 1 – 5-е международные спортивные игры «Дети Азии». В этот раз игры прошли в 3 городах республики – в Якутске, Нерюнгри и Мирном. В них приняло участие около 3000 юных атлетов и их наставников. Было задействовано большое количество спортивных объектов. Созданы благоприятные условия для проживания в Олимпийской деревне. Комфортно ли жилось участникам соревнований, испытывал на себе Петр Гоголев. Добро пожаловать в Олимпийскую деревню, которая располагается в корпусе 66. Здесь, на первом этаже, когда приезжают иностранцы, они проходят на ресепшн, где проходят свою регистрацию. What is your name? Where are you from? Name is Fatima Raya. I live in Syria. This خنساء name خنساء شو كنيتك؟ عثمان. خنساء عثمان live in Syria. عثمان تاكر عبد الله Syria. In which sports you compete? Running, Gymnastics. Gymnastics. Did you succeed your competition? Maybe you took some place? Yeah. Yes. Yes. Got some medal? Yeah. Yes. The Dhabi 1 and 3. Me. Do you have some new friends from here? Yes. From what countries? New friends? شو عددهم؟ من وين؟ سوريا. لا. كازاخستان، منغوليا. Thailand. روسيا. روسيا ساخا. My name is Johnny Silverberg and volunteer for the DTAC for a Syria group. It is your first coming to Yakutsk? No, it's my 8th time for 2 years now. So I'm not a tourist here more. I'm a visitor here now. And I like me very good here in Yakutia and Yakutsk, and I'm together with my friends here in Yakutsk. And what do you know about Yakutsk? What do you know about Yakutian people and Yakutian? What I not know about is I know more and more about the Yakutian culture because I have visited the most of all museums here and theater, concert halls, and many families, Yakutian families, and it's my way to learn about the Yakutian culture, to come inside in the home of the Yakutian family. It's my best way to know about the Yakutian culture. So I have been at Isir Festival here in Yakutsk 2 times, and in Itik-Kil for 3 weeks ago. So also I have been around in Yakutia too, Nerungri, Pavraus, Kandagat, Sharpsha, Usunkil, Sulan, Tapalini, so soon maybe Amga, Altan River. So yes, it's very funny and I like it very well. And your kids from Syria, do they like Yakutia from now? Yes, they like the Yakutian culture very much, and especially the women. They are very glad. These young women, and they are dancing and singing and take care of the Yakutian young women. So I like the Syria people too. It is your first time you being volunteer? Yes, in Russia. Yes, so it's maybe I want to be volunteers in Kazan next year, maybe Sochi too, I don't know. But I want to come back here in about 4 years to be a volunteer for DTAC Yakutsk 2016. So In which sports you compete? Athletics. Swimming. How it's successful? Yes, it was for me. I made my personal best. And you? It was okay. Yeah. Okay. What do you think about Yakutsk, Sakha people? They are very kind and sweet. Yeah. They're really nice, and I really like the babies. They're so cute. Do you like food in here? Yes, I like the food, but I don't find any salt in them. Salt. It's there is no salt in there. Do you like salt?
Or do you like to eat the food be real hot? Like, Yes, I like it hot. and you? I really like the food, especially the desserts. They're really delicious. Yeah. And what is your favorite food? Your favorite? It's Maldivian traditional food. And how? What is it? It's actually rice and rihakuru with thelify. I like submarine and pizza and fish and chips. You like pizza? Like all kids does. Okay, and is it hot in Yakutsk? The weather? How you feel about the weather in Yakutsk? No, it's not hot, but the only thing is it's always sunny here, light. It's called white nights. Oh, okay. And you? How do you feel about it? I like the weather, but at night when it's light, we can't really sleep well. Because in Maldives, it's usually dark at night, and here when it's lighter, yeah. And what are you doing in your free time? We went shopping. You went shopping in Yakutsk? Yes. Where did you go to? I don't remember the names. We went to around 5 or 6 places. And what did you bought? Ah, I bought stickers and a necklace and a shirt. Как вы видели, дети Азии чувствуют себя в Олимпийской деревне как дома. И хотелось бы добавить в конце то, что спортивные игры «Дети Азии» созданы для того, чтобы дети 26 стран мира веселились, знакомились, общались друг с другом и добивались новых спортивных высот. И мы рады, то, что в 2016 году игры «Дети Азии» вновь пройдут у нас. Каждый день на играх «Дети Азии» разыгрывалось по несколько комплектов медалей. Десятки юных спортсменов с гордостью поднимались на пьедесталы почета, не скрывая слез радости и разочарования. С места события наш корреспондент Дарья Кадаева. Агирим, я тебя поздравляю с победой и хочу увидеть тебя на Олимпийских играх. Ты всегда занималась только дзюдо или еще каким-нибудь видом спорта? Нет, только дзюдо. Во сколько лет ты начала заниматься дзюдо? Я с 10 лет. Здорово. Тебе нравится дзюдо, да? Конечно, нравится. Какие качества, по-твоему, вырабатывает дзюдо? Гибкий путь в победе. Приходилось ли тебе применять приемы дзюдо в реальной жизни для самообороны? Нет, не приходилось. Пока нет, да? Что ты посоветуешь детям, которые хотят заниматься дзюдо? Ну, занимайся дзюдо. Это красивый вид спорта. Агирим, мне мама заставляет ходить на дзюдо. Я не знаю, нравится мне оно, дзюдо или нет. А ты знаешь, когда очень-очень готовишься и побеждаешь золотую медаль, это здорово. Очень приятно слышать. Золотая медаль. Я буду готовиться к следующим играм «Дети Азии».